Sanibonani babukeli nabathandi bayi-WTV uProfessor CM likhuleni onivuselayo inyanga muni inyanga ukuthi kodwa inyanga ukuthi twisisa inyanga yokubhashisha ingqondo thamba lenyoka lihlabo umzondayo inkulumo zabantu ziyakhulumisa ngaba sikhulumisa ngasikhulumi kanje ngithi uzozonda uzuthandi thamba lenyoka lihlabo umzondayo hey bafowethu ngithi hey amahlathi aphelile akusekukucasha namhlaba bafowethu ngihamba ngingedwa ngihamba nendvodza lenzala ngilongikhuluma nayo aside kuma video ukuthi nginomntwanami sekwenzeka okuningi ngalomntwanami nangu lo mntwana bengikhuluma ngaye Sizwe yaphila prof ngiyaphila njani futhi hayi siyaphila nathi baba hayi man siyakubona khona lapha emagcekeni la kaphaka likhuleni uloku yajikeleza kahle bamangele nababukeli bathi uprofessor ukuthi uzuma nabanye badideka ngoba phela abantu bazi ukuthi ithwasa uma lingena bathi kunethwasa noma kunomuntu othwasayo usuka agqoka impahla lezi ezisikete esibufu afake nevest emhlophe wena kanti uthwasa lokunjani ngoba ugqoka impahla zakho hayi angibingelele kubabukeli igama lami nguSizwe ngwakwaZuma ngiqhamuka eKZN eMpenge isigodi singaphansi kweMaritzburg neHowick okay ya ngoba impenge hlona yabile eKZN khona ingale ngase umoquthukela khona ngasezulu le ngila ekhaya mina ngizolanda isikhwama sekhehla sokunyanga sokugekla angithwasi bakwethu angifakile namabhayabu awuna nemfiso anginalutho nje ngizolanda isikhwama sokuthakathi kumthakathi yebo ulanda isikhwama sokuthakathi kumthakathi yasibona isiZulu ngiyasithanda sifana neswazi ngiyisithanda ngoba ngalendlela elikhuluma ngayo kungikhazi yes bafowethu esizwe since ufikile wena kulomthakathi njengoba uzothatha isikhwama sokuthakathi kumthakathi yini lo ukubonayo ukhuleni vele umthakathi ambamba noma uyajoka prof uyathakatha yeah uyathakatha nokuthi prof into ezokuthi ngithi uyathakatha sekukuningi lesiqhamuka khona mina ngiqale kude kakhulu uyazi ukuthi nobugedla lobe ngikubalekela iminyaka 8 years yonke ngibaleka manje since lokho ngifikile la ekhaya hayi ngibone ezinye izinto noma siphuma sosebenza ungitshengisa ngesikhwama kwa prove ukuthi cha uthakatha ngempela nokuthi ngisazobona obunye futhi ubuthakathi ke ngisanovalo nabo kodwa kulungile ngizobona ubuthakathi nokuthi ngathi ngikhona emagcekeni ala ekhaya lekhuleni ama patient akaya praise kakhulu ubuthakathi bakho bayakuphakamisa bayakuveza njengoba kubaningi nje abantu obanikeza izinto zokuphila and then futhi lokho babuye bazokupublish ukuthi cha hayi no uyathakatha lento abanye ngeke sibasha amagama kodwa abantu ushilo wathi ayike uyathakatha baba yeah angavusa abantu abawuthunga ngithi hawu sekumele amadoda awuthula yeah ikona konke lokho kufazisa ukuthi cha ubuthakathi into ekhona yes into ekhona impela ubuthakathi uyathakatha so bathakathe naTani injalo le ndoda ithi kodwa uthi uphuma phi ngiphuma eMpenge isigodi sami seMpenge isigodi sakho ngaphansi kweHowick neMaritzburg kusemkhathini yebo alright yeah ebafowethu nayi le ndoda le ngomhla ka4 October Saturday siyoba silapha ekhaya kaZuma eMpenge yeah phakathi kweHowick neMaritzburg soba sidla inyama lapho siphuza sijabula ukuthi no ubuthakathi ubuye nabo simfundisile le ndoda siyiphekile sayinika inkhomba zonke zokuthakatha nane ngikhala athi hey prof mina abantu bangihlupha mara ngithanda ukuthi umuthi angiyazi le ndoda empela kukhashana yeah khashana kakhulu but ifikile la enkangala sengihleli nayo cishe 2 months or 3 months or nje sengimazi 4 years manje mangabe yeah seku 4 years ngiyazi le ndoda solo ngiyipheka kuna la bake bakudismiss emsebenzini abanye bathi hey wena utshontsha udizili abanye bathi utshontsha upetrol